Om Swastiastu. Sampune durur truna Puningayang titiang laris mangkin dinapkalaning kewentenan ide bang manik angkeram sampun kebawat menek dhuwur utawi menek truna sampun laris kebaos menek turpik dewa ratu ingyan pari sholah itu ninten junganutin sane kebaos daging sastra daging agamuninya mama datayatin mamunya ikinu kawinan titiang turun maos angkat dia sapunike duaning dinapkalaning sampun runopik jek sholah idune mamunya ngerampok kadia sapunike ingyan sholah idenya mapelalian siang dalu setiosan ring punike mojanten sampun ide sedino-dino nenten jeung hitungan rainam siang ngantos wengi gumanti ide pelayanana maklajan ke saluer desa napi malih ri sejeroning keginan idone nenten cewenten tios malih wantah mo kecam mo tajem punike saneje ke margiana nyanto selisih druen ide sampan ide duaning kewentenan ide wantah jemak kecam sedino-dino punike teh menghawinan gumentos lisih gumentos las ingyan kewentenan arte braman ajin di dunia kacari dan yang titingan rarisane mangkin nuju punika dina utawi rerainan rarisane melak bang
ajin itu mituturin minakati itu bang manik angkerana mangandenewo semata pelajaran sejeroning daging pitutur ajin idone utuh cening bang manik angkeran tuana kebuko idewu suut nyan idewu ane matan mamunya apa buin terjadi idewu misi ane matan memoto kerare sebang angkeran ngamu sampuni mireng yang daging pitutur ajine kati sapun kepit dewa ratuaku mau sano ngamuk ne mangkin kewentenan ide bang manik angkerana ide mantra yang belasa tukang ngantenan ini yang kewentenan putrani itu saning amul punika tema kawinan ajin deni sakejuyang dari sejeroning ayunan manyareti nyantos kebalik duaning kewentenan putra sani jungamu uniku terma kawinan ajin idoni mapi kayun nyelekin inggian kewentenan putruni gumentoh itu rawuh rawisne mangkin kering jangan jaga balinya